الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أريد أن فؤتوك دفتر من دو بيتين علوم القرآن الكريم للدكتور والأستاذ نور الدين عتر حفظه الله. إن شاء الله هري ما زلنا هيدين بحث هيدين موضوع يتادو المكي والمدني. فهم قل كوني مكية فهم كوني مدنية. هري نسيني فهم قل كوني مكية مدنية إن فانداكتون عندو قل مانا دين كالفة دون كفاندي دين كاريكو جنب قل موضوع وجي بمعنى سينا مكية دين سيموجة دون هري كهون de ɓurata yewtude fi muɗum madaniyatun kañum kadi ko honɗum ɓurata yewtude fi muɗum inchallah ko ɗum ɗo woni bahsu men o hande inchallah. ceerno jo ini ahamiyatu ilmi lmakki walmadani, haray wondema nafa andugol, nafa gandal andugol ko woni makki e madani. Sabu enen en jangi min haythu ta'rif joni ɗen faala jangude hande, sa andi ɗum ɗo ko makki ma ɗum ɗo ko madani ko honɗum ɗum nafete, ko honɗum ɗum wallete, ko ɗum ɗo woni bahsu men. ceernojo on ɓe maki hafidahullah mimma la yahfa ala albahith hunde nde wondema ɗum ɗo suuɗanaki wonande wiƴƴitotoɗo wonande jangowo suuɗanaki mo ahamiyatu marifati l ahwali allati ihtafat bi nuzuli lqur'ani fi fahmihi wa tafsirihi. haray andugol makkiyatun e madaniyatun sendidiraɗi ɗum ɗo suuɗanaki wonande jangowo e wiƴƴitotoɗo nafa mum kan e andugol kañum kadi ko ɗum ɗo mofti kon ka nder alqur'an jippagol alqur'anare fi famugol nde ma fi firtugol nde. aray ceernojo kon fala yatade wondema andugol makki e madani ɗum no jeeya e ko wallete faamugol alqur'ana faama kañum kadi honno firtirtande. hatta sarrahu ha karama koɓɓen yewti e yewtere maɓɓe ɓe feññini de ɓe maaki bi annahu la yahillu liman ibtaada an ilmiha an yatakallama fi tafsiri alqur'ani alkarim. ceerno ɓen ini daganaki neɗɗo few woɗɗitiɗo andugol ngal gandal almakkiyu wal madani yo wowlu fi firtugol alqur'ana. ceerno ɓeni onu daganaki neɗɗo yo firtu alqur'ana hara o sendidira ko woni makki e madani o sendidira ayeje majje o. ceerno ɓen inni la yahillu lahu, daganaki sabu sa naate mum tun afargay sabu aya no wawi jippade makki tawa aya madani on firtino makkijo on an har ha ɗo ni ɗa gollitirde firtaɗo on ɗacci firtuɗo on. haray noon ko ɗum waɗi e ceerno jon inni ngal gandal ɗo hara ngal mari ko wiyete ahamiya, ngal mari nafa molanaka. wa nuwaddih awjuha ahamiyati hadha al ilmu fima yali. ceerno jon inni meɗen ɓangina noneji e himmugol ngal gandal e ɗi piiji ɗi men sifato ɗin ɗo joni inchallah. haray e hande darsu men on ko ahamiyatu ilmu lmakki wal madani. innen ahamiyatu ilm almakki wa almadani. haray ko darsu men wonni inchallah hande ahamiyatu ilm almakki wa almadani. ceerno jon inni aranum ɗum andugol ngal gandal ɗo ko honɗum ngal wallete, ko honɗum jogui kadi himme fi muɗum. o inni inna ilma almakki walmadani yu'inu darisu ala marifati tarikhi altashri'i walwaqfi ala sunnati llahi alhakima fi tashri'ihi bitaqdimi alusuli ala alfuru'i. o inni wondema andugol makki e madani ɗum no walla jangowo fi andugol tariha no allahu subhanahu wa ta'ala sar'iniri non ñawoje ɗe. hiɗen andi ka beere konnu o sar'ini o inni wondema beere no jogii nafa seeɗa kono ko lorra mum kam ɓuri ɗuuɗude. wonoy ɗon seeɗa kadi o sar'ini so ɗon ɓattade so fuɗɗike juulugol taw ɓatto beere. woni ɗon seeɗa o sar'ini beere harmi few. bimana andugol almakkiyu walmadaniyu andete a faamay honno allah subhanahu wa taala woni e sar'inirde ñawoje makko ɗen, faama kadi ñeeñal wonugal ngal e laawol sar'ingol ñawoje ɗen bitadarruji yarugol seeɗa seeɗa. ceerno jon inni wonde mawno bi taqdimi l usuli ala l furu. si en daari kono ceerno jon woni en e yeytade bi taqdimi l usuli heɗa marɗo ko innete al usul, heɗa marɗo ko innete al furu. al usul ayeje attiɗe jippade ɗen fop
ayeje jippiɗe ɗen fof qabla al hijrati ko seeɗaje majje jogii ñaawoje ko hedditiɗe ɗen fof ko yetotoɗe gonɗum fi tawhid at tawhid ko ayeje yetotoɗe fi tawhid sabu tawhid kañum kon ko usul amma julde e ittugol zakat in e wallugol tampuɓe e hajjugol e horugol ɗum ɗon kondu noon ko furu o ɗum ɗon ko cal ko waɗi ayeje makkiyaje ɗen fof mawdu'u majje on bimana ko ɗe ari sifagol kon ayeje inna ɗen fof makkiyatun ko ɗe ari sifagol ko fi laɓɓingol tawhidi o itta ɗon kadi yeytoma fimo feewali no mari hiite aljanna no woodi sirate no woodi inne wondema hiite no woodi sifano en piiji wirniɗi ɗum ɗon ko inne wondema ko fatratul makki on yeytotoma ɗum bimana nde tawde bani adama ko tuma natuɗa ka nder tawhidi wosi yamireɗa juulugol ma janga ma horugol ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala qaddama al usul ɗo ala al furu haray fatratul makki on fof haray yasifu inne wondema al usul fatratul al madani on o sifani en ko wiyete al furu wa huwa al ahkamu shar'iyya wa huwa al ahkam al shar'iyya maintenant sen fami ko woni bi taqdim al usul ala al furu wa tarsikhi al usas al fikriyati wan nafsiyati o ko ɗum wiyete kañum kadi o feŋi ko wiyete pide haqqille ɗen e wonkiki ko ndu woni ɗum ɗon sen ndaari ayeje inna ɗen fof ko makkiyatun a tawa ɗe ara ɗe sifo fi kammu ngu fi leydi ndin wala in saltahu man halaqa samawati wal ard la yaquna allah bimana ayeje makki ɗen yukhatibu l aqle ko haqqille ɗen ayeje ɗen jippo ina afala taqilun onon haqqilta ndaare ɗi kammuli ndaare ɗe leyɗe ndaare ngomayo ndaare ɗum ɗo bimana ayeje fatratul makki aru holli heferɓe ɓen haray ɗon duwa woppude koko jokkuɗon ɗo hiltitoɗon e tawhid ko ɗum woni fatra al makki on ko ɗum ceerno jon inni ayeje ɗen kadi ko arani fatratul makki wa tarsikhi l usasi al fikriyati wan nafsiya thumma binau l ahkami wal awamiri wan nawahi alayha ɓay noon ɗum ɗon feƴƴi few on tuma noon allah subahanahu wa taala mahi ñawoje ɗen e yamiroje ɗen e haɗaji ɗin kono wonɗum ɗon ayeje attiɗe jippade ɗen fof ko fi tawhidi ɗe woli terterewgol salam haray ndareno men tagiri o ndareno men tagiri kamolɗi ndareno men tagiri a leyɗe ɓay allah yeeti keɓe ɗum ɗon few ha ɓe gayni hoolade ɗum ɗon few ɗum ɗo feŋike ka ɓerɗe maɓɓe feŋike ka haqqille maɓɓe ɓe gomɗini allah noon jippinay honɗum al awamir wanna wawi haray waɗe ɗe yamiroje ɗo terte ko komi haɗi ɗo jake gandi ɗum ɗon kadi woni ko hikmatu tashri' at tadarruj fi tashri' inne wondema al ahkam sabu en jangino ɓaawo ga wondema e si tawi no woni allah subahana wa taala jippino tun alqur'ana o haɗi beere buyi accitatano nde sabu fiyoni sabu jama o hari no wowtide ko nden ɓe ittirta kooƴe ko nden ɓe soƴƴirta ko nden ɓe hertorta ko nden ɓe waɗirta piiji ɗi fof ko ɗum waɗi allah subahana wa taala aɗa sinti accirgol nde seeɗa seeɗa sintiri nde seeɗa seeɗa ko ɗum a ceerno jon ɗo inni hare wondema hon ɗum taqdim l usul ala al furu wa tarsikhi usasi l fikriya wa nafsiya ɓay ɗum ɗon noon feƴƴi fof ka fatra makki thumma bina al ahkam wal awamiri wa nawahi alayha on tuma o mahiri noon ñawoje inne yamiroje ɗen kañum e haɗaji ɗin e hoore majje mimma kana lahu atharun kabir ɗum ɗon noon no jogui batte molanaɗo fi talaqi ad dawa al islamia bil qabul fi jaɓugol noddandu l'islamu gol bimana kono ceerno jon faala en yeytade ɗo no ayeje ɗen ardiri noon argol ha gasa nodda himɓe ɓen e hulugol allah ha ɓe hula few si dewte ñawoje ɗen hoore maɓɓe hiɗon duwa ɗum ɗo hiɗon duwa tertade ɗum ɗo ɗon duwa wadde ɗum ɗo ceerno jon inni ko ɗum weeli fi jaɓugol dina kan harana allah subahana wa taala si tawi no woni ceerno jon ko faala yeytade si ñawoje ɗen arno vip nde wotere mettanayno jama o ma buy salotono kono allah subahana wa taala noddiɓe d' abord ha ɓe wotindini allah subahana wa taala si allah subahana wa taala addi ñawoje ɗen e hoore maɓɓe wa min thumma ɓay ɗum ɗon kadi feƴƴi few ɓay ɓe jaɓi al izan li ahkamiha ɓe jebbilani al ihda al izanu bimana al ihda haray ɗon kañum kadi ɓe yankinani ɓe jebbilani ko wiyeten ko ñawoje ɗen jake andiɗo ceerno jon konno fala yeytade wondema allah subahana wa taala sar ini ñawoje ɗen e noneji tati ara num ɗum o noddi fi wowtinɗingol mo ha jama on wowtindini holimo yeeso ɗon o jippini sariyaji jama on jaɓi sariyaji ɗin tata ɗum ɗum jama on jebbilani sariyaji ɗin bimana anka haray ko falan yettade sariya on kono jippori noon fatra makki mawdu uji mum ɗi no serti e fatra madani ceerno jo noon ɓe maki ɗo haray ko ɗum ɗo woni aranum jake gandi aranum
fi mawdu'ul makki wal madani gande makkiyankeje ɗen bimana innetede ɗen makkiyatun ɗen ɗon ɗe arayɗe sifo fi tawhid fi aljanna fi hiite fi moƴƴagol ko innete kon ummahatil akhlaq aray jikkuji ɓurɗi moƴƴude ɗin ɗum ɗon kañum kadi ayaje ɗe no sifo fi yo jama on jokkuɗi joni noon ceerno jon ini thaniyan ɗiɗaɓum ɗum innama yurafu l makkiyu wal madani haray no andire makkiyatun e madaniyatun annasikhu wal mansukh sendidirgol ko firti e ko firta ko firti e ko firta bimana sa sendidirangol ɗo oɗo aya ko makkiyatun ko fatra makki oɗo ko madaniyatun ko honɗum hande kadi haray anda ko woni annasikhu wal mansukh hiɗa wawi jangude kal qur'ana inna an honɗum inna no windi kal qur'ana ɓere nden ko harmi ko siɗo juulude no windi toon ka windaki wallahi no windi kono ene ko nde ñawore gollitirte wona nde ñawore saabu nde ñawore ɗon nde wonino mansukh nden ɗon nde firtanoma jake mi andi andugol kadi inne wondema ɗe ayde ɗo ko ɗe makki ɗeɗo ko ɗe madani walla ilan andugol kadi annasikhu wal mansukh firtuɗe ɗen e firtaɗen alladhi kana min hikmati tarbiyati alqur'ani fi tashri haray ɗum ɗon no jeeya e hikmaji ɗi none no alqur'ana on ardiri noon fi shar'ingol ko win wiyete ñawoje ɗe hiɗen andi ɓawo ɗo inne ka dina kan arno petari konto fewtete juule ko bayta almaqdis ko bayta almaqdis ɗum ɗon hande kadi firta inna e fewti suudu kaaba ɗum ɗon fof ko on ɗum andata ɗum ɗum ɗon fof ko fatra makki e madani wayete andinde bayna annasikh wa almansukh joni noon ceerno jongin noon kayfa na'rifu almakkiyu wal madani ko honno andirten oɗo aya ko makki oɗo aya ko madani haray noon daiman en ala e heltitade en innino wonde makko innete makki ko kala aya jippiɗo e hoore nulaɗo adoyoɓe ferude madaniyatun ko kala aya jippiɗo ɓawo nulaɗo ferude ko ɗum noon woni arraje ceerno joni noon no jantanaden ko honno andirta ɗe ayde ɗo ko makki ɗeɗo ko madani ذكروا لمعرفة المكي والمدني طريقتين لا ثالث لهما هذا ceerno ɓe jantike fi andugol makki e madani laawi ɗiɗi pet ɗi ala laawol tatabol ko laawi ɗiɗi pet andirta ɗum ɗo ko makkiyatun ɗum ɗo ko madaniyatun ala tatabol honno noon woni ɗin ɗiɗi ɗon wa huma assama'u wal qiyas hara ceerno jon inni ko laawi ɗiɗi pet andirta ko woni almakki e almadani ara noon ko ɗum inne assama ɗiɗaɓon ko ɗum inne alqiyas ko ɗum innete assama koko nanirɗa hara ko sahaba ɓe naniri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma hara koye tawde maɓɓe waɗi hara ko ɗum innete assama ayeje buyno jippi tata sahaba ɓen kamɓe tigiri hiɓe andi oɗo aya koye hoore kaari jippi ko nokkel kaari kadi mo jippi ɗum ɗon ko sahaba ɓe wawi en andinde ko sahaba ɓen andinta tabi'i wondema o aya ɗo koye hoore kaari jippi e nokkel kaari e saayi kaari ɗum ɗon ko noynete ɗum assama ɗum ɗon ɓe jaɓodiri ɓe nanu ɓe jaɓodiri ɗa mari noon honnu alqiyas iɗa mari andirgol kadi e fatra makki e madani alqiyas fa masalan ayaje arayɗe hewɗe ɗen fo yeytotoɗema fi tawhid to hule allah wowtindine allah taw on kafido allah ɗum ɗon haray ko bil qiyasi andirɗa aya on ko innega wondema ko makki mi ala sen faami haray hiɗa wawi andirde aya ko makki ma ko madani bi tariqatayn la thalitha lahuma wa huma inne wondema assama wa alqiyas ceerno jon ini noon amma sama joni noon mo yetaden ko ɗum fandaɗo assama falmuradu bihi annaqlu an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko fanda e nanugol ngol koko tawata hara koko eggina e jungo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara ko nulaɗo tigri maki oɗo aya ka jippino hari la nokkel kaari e hoore kaari mo jippi ɗum noon ko samano aw ani sahabati alladina ayanu tanzil ma sifano en ɓen sahabaɓe tawanoɓe fewndo alqur'ana on jippoto hara ko sahabajo yeyti en oɗo aya koye hoore kaari jippi imma ara ko nulaɗo imma ko sahabajo ko noon yenete on asama وقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة حتى نجد العالم يعتز بعلمه بهذا الموضوع وندما صحابة بين تابعين بين بيدو هارينو وكيلي مراد مؤيرو في أندغول إن وندما دي بيجي دي وندما جانغو في أندغول أودو آيكو مكي ماكو مدني sahaba ɓen e tabi'in ɓen no jeeyano e piiji ɗi ɓe wattani e yili ɗin ɗi ɓe himmiri ɗaɓɓitugol ngol ɓe himmiri ko ɗum wiyete wakkilande yottinde wakkilande tiiɗunde fi andugol wondema ko ɗum woni makki
ayaje makkiyatu nden ko nde woni madaniyatu no jeeya no ngana hon cerno don inni wo hari wurin andudo e mabbe dum do hari no mantoro hari no honɗum hari no mantoro fi andugol oɗo aya ko makki oɗo ko madani hari sahabaɓe buy honɗum mantorto ɗum ɗo innugol millan andi oɗo aya ko yore mo jippi e ko honto mo jippi ceerno jon ɗo addani en hadis akhraja al bukhari wa muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal wondema ittama e bukhari e muslim wondema seydina ibnu mas'ud radiyallahu anhu qal ɓeɗo ɓe maki on walladhi la ilaha ghayruh ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت سيدنا ابن مسعود دهون سيدنا ابن مسعود دهون من تاد وندما كانكو سيدنا ابن مسعود كنو يني دو ووري وتيرو الله سبحانه وتعالى على كندر دفتر الله سورة وول سيونا هي بأندي ko hontogol jippi min haythu nazala ala kadi aya ka nder alqur'ana innen wondema si wona hiɓe andi konto mo jippi seydina ibnu masud inni ɗum ɗo jake gandi hari sabaɓe no mantoro andugol on ɗum o aya ɗo koye hoore kaari jippi ko nokkel kaari ojo jippi ɗum ɗo fof ko dalil wondema hara ɗen hendoro innen wondema almakkiyu walmadani bisama وقال أيوب أين ودع السختياني سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن هذا بيدو بماكي وندما غوركو أرنو لاندي عكرمة بيتابي بيدو آية كندر القرآن فقال أري لاندي بيدو أري لاندي بيدو إن أنا كنتو آية جيبي كنتو آية جيبي فقال بيدو بماكي نزلت في سفح هذا الجبل او آية دو كي هوري غوفل لو جيبي وأشار إلى سلع بسابي فلو كو كي نكوري كو إند فلو بسابي أخرجه أبو نعيم كو بيدو فيلم جاكا إنه عندي تشارلو جون عدني أنه دليل جديد دليل جيكا أندر سبب النزول بالصحابي دليل مواندر بالتابعي هذا إنه كو سما ونه ودنيا مثال السماء هم يعندنا كونه كان أندرتين بالقياس وأما القياس فهو ضابط عرفت بالاستقراء هاي وندما قياس أن لوكو بيد أندرادة إنهن كوي إتقول هاهندو كونه إنته الاستقراء إذا مري هالفروية تاني الاستقراء كويا مو بحالك فوق ليغيرا هالفري غايدي افيو بمعنى بدتي القران فو بي ويتيكي ها بسوتي نونكو وني دتوكو بمعنى سينا ما غودو نو دالي نوري الاستقراء هاراي نافي كو بيندول مو جوغي بمعنى او ويتي او دابتي ها او هوبيندي فوب او وي كو دتوكو كو نوي نتون استقراء مثال مو عرب بي ويتيكي حالا ما كان فو be dari be tawi ko haala mabbe kan fo yaltata e der piiji tati imma hunde de wona ismun ma wona fi'lun ma wona harfun haala mabbe kan fo ko be kala ko woluda ka arab ko be wona ismun ma fi'lun ma harfun holno non be hebri o do a dalil ko bil istiqra ina fi ko bindol be we'iti haala kan fop be dabbiti be dari be tay yaltata e piiji do tati nala se fami ko woni istiqra aday ko wi'itagol hubindo fop ها ndara tawa yaltata e dido piiji واستدل بها العلماء على المكي والمدني وكان ذلك موضع عناية المتقدمين هري وندما تشرنو بن دالي نوريك بالاستقراء في اندغول مكي e madani haray non dum ko nokkure de tawata tierno be adino ben ke duma kipuno fi andugol dum do bimana haray ko tierno no fala yatade ulama al mutaqaddimin bimana tierno be innen wonde attino be yangino be jodi be wi'iti be ko woni be kipi fi famugol ko woni makki e madani ha be suuti an tariqi ko wieten kon al istiqra jonnon cerno donno yetade en ko honnum be suuti sabo inni ngonno o inni wonde man no andire bil istiqra suutu ko no jeya e ko cerno be mutaqaddimin no be suuti fi andugol makki e madani ko wonde jangude do ko be non awwal hadhihi ad-dawabit
arano ɗiɗe pide ɗo ma sabaka an abdullah ibn mas'ud ene jangino se hadisa seydina abdullah ibn mas'ud kaɓe maki ɗon kullu shay'in fihi ya ayuha nnasu fahuwa bimakkata wa kullu shay'in nazala fihi ya ayuha alladina amanu fahuwa bilmadina ɗum ɗo kon ɗum seydina ibnu mas'ud andiri ko bil istiqra famike seydina ibnu mas'ud inni ceerno jon inni wohino andire ko woni makkiyatun e madaniyatun ɗen fuɗɗoro dallinorde ɗiɗo ko ɗeɗo tugale hadisa seydina ibnu mas'ud on kaɓe maki kala ka hiiɗa ka nder alqur'ana ya ayyuhannasu aray kon ɗum andu ɗum ɗon ko ayeje jippiɗe qabla al hijra ko adinulaɗo ferde kala ka hiiɗa ya ayyuhalladina amanu andu ko ayeje jippiɗe ɓawo nulaɗo ferude kombono yiyete ɗum ɗo ko seydina ibnu mas'ud kono seydina ibnu mas'ud ɗo honɗum ɓe yewti ɗo kalaman amman ceerno jon noon inni honno wa hadihi l alamatu ndemande ɗo nde seydina ibnu mas'ud yewti ɗo laysat amatan umuman shamilan ɗum ɗo mofta few ɗum ɗo firtawa wondema kala ka yiɗa yawi annas haray ko innen ko qabla al hijra hiɗe mari ittintinaɗi goo hiɗe mari ka ya ayuha nnas ji jeego ɗi tabiti tawata ɗin ɗon haray wona ɗi innen makkiyatun hara ko ɗi madaniyatun ko haray seydina ibnu mas'ud ko yewti ɗo ko ɓurɗi ɗuɗude ni ko radi ceerno jon innene seydina ibnu mas'ud maki ɗum ɗo kono haray ko ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗo ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗo firta wondema ko non 100% la hiɗe mari ayeje ya ayuha nnas tawa hiɗe haray innen hiɗe mari ayeje ɗiɗi ka suratul baqara innen ya ayuha nnas in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin on ɗon ko ɗum on ɗon ko suratul baqara woni suratul baqara noon ceerno ɓen fof no fotti bittifaq wondema ngol ɗon konngol madaniyatu jake andi on ɗo ya ayuha nnas jeeyaka e koye e natora ka yewtere seydina ibnu abbas e ka allah subahana wa taala dalɗo ya ayuha alladina ya ayuha nnas kulu mimma razaqnakum halalan tayiba on ɗon kañum kadi aya ka suratul baqara o woni kulu mimma fil ardi halalan tayiban on ɗon kañum kadi koni ko ittintinaɗo ka nder qaida mo seydina ibnu mas'ud yewti wa suratul baqara ko ɗum ceerno joni wa hadihi l alamatu laysa ammatan umuman shamilan bal istusniya min dhalika mawadia qalila haray no ittintinaɗo e no nokkuli seeɗaji min ha no jeeya e ka ittintinaɗon hara ya ayuha alladina amanu ko madani ya ayuha nnas ko makki mawdiani nokkeli ɗi fi suratul baqara ka suratul baqara huma e ɗiɗi ɗo ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladi khalaqakum walladina min qablikum e walla ya ayuha nnas kulu mimma fi l ardi halalan tayiba ɗiɗo ko ya ayuha nnas gi kono ko ɗi madani walaysa innen walaysa makki famike wa arba'u mawadi' fi surati nisa e nokkelinay ka suratu nisa en heɓi ya ayuha nnas tawata hara hinaɗi makki ayatul innen al ayatul ula aya arano min as-sura ka kala dalɗo ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha on non aya konu on non aya ko ya ayuha nnas kono ko madani wona ngol makki wona aya wona makki e ka ala dalɗo ya ayuha nnasu in yasha yudhibkum ayuha nnas kaw dalɗo ya in yasha afwan in yasha yudhibkum ayuha nnas ayuha annas ene heɓi ɗo ɗum ayuha nnas e hoorele suratu e inne wondema aya on ko madani walaysa inne walaysat makki e ka allah daali ɗon kañum kadi honɗum ya ayuha nnas qad ja'akum rasulu bilhaq oɗo kañum kadi kon ko ya ayuha nnas kono ko madani wa ya ayuha nnas qad ja'akum burhanu oɗo kañum kadi ko ya ayuha nnas jaka mi andi kala kam hiika nder alqur'ana ya ayuha nnas andu on aya ɗon ko jippiɗo adoyo nulaɗo ferude si wona ayaje jeego ya ayuha nnas ɗi jeego ɗin ɗon ko ɓawo nulaɗo ferude ɗi jippi ɗiɗiji ɗino ka suratul baqara nayji ɗino ka suratul nisa famike ando jaka enen en andi qaida mo seydina ibnu mas'ud yewti on laysa muttaridan wona fi haray ko qaida shamila ko moftuɗo fof la eɗen mari ko inete exception ka nder yewtere maɓɓe ɗiɗaɓum ɗum honɗum andirta suratuji makkiyatun ɗi ceerno jongin kullu suratin fiha alistiftahu bilhurufi almuqatta'a fa hiya makkiyatun siwa alzahrawaini albaqara wa ali imran ceerno jongin kala suratu wol fuɗɗorgol ko wiyete huruful muqatta'a
كون نينتي الحروف المقطعة كوينتي الحروف المقطعة كالف فقر دين كسيموجة في هرا إن تجندير إذا مري ألف لام ميم ألف لام را إن عندما حاميم صفة دي فوق هون ياسين إن دو ياسين إن دو قاف إذا مري ونكاف ها يا عين صاد دو كالف فوق من نينتي حروف المقطعة سورة الجوجي دي دو دي فوق سورة الجديد عندو كوديون كودي مكية سيونا سورة الجديد وسورة الجديد كدي إتتنار وسورة البقرة سورة آل عمران سورة البقرة سورة آل عمران كألف لام ميم دي فقري كونو هندو كونو كودي مدنية ونادي مكية كلا كهيدا ديلو الحروف المقطعة إلى ملكة دي طاسين طاسين هي ملكة دي طاسين ميم إيدو فوقون كحروف المقطعة دي نتي إيدو فوق كودي هون كلا سورة وانقول هيدا حروف المقطعة جرنو جون إني دون كدي أندراما هون ليس بالدليل ليس بالسماع وإنما بالاستقراء أنا يا دليل كون هي بيردين ديدو هنا في كو صحابة جونا نيردي ما كتابي جونا نيردي ما كنولا دو أنا نيردي كتابين تندين كلا سورة جديد إيدو تابي تدين هراي كودي مكية سوانا سورة جديد كدليل جوجي دين لا ina dalil ko dalli norden ko bil istiqra sabu cerno be wi'itike fu be laari be tayi ko ni woniri ko du wadi be yeti en wonde mara ko suratuji al baqara wa ali imran haray non ko di suratuji do didi kadi innete az-zahrawain az-zahrawain fami ke do jonnon haray enen ko hasi kon ennugol al huruf al muqatta'a ennugol alif lam mim hide mari do ka firo majje hide mari tafsir ye inna de Allahu a'lamu bi muradi ko Allah andi ko faandi ko do haray ko buri sellude de hino mari ko faandi ko non de faandi sabu kala ka de do wowla atawai alqur'ana on do wowla fi mu yeso alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi ha mim tilka ayatul kitabul mubin ha mim inna anzalnahu qur'anan arabiyya kala katawata dedo de wawlama atay ko alqur'ana fi mu wala yasto wadi haray ra'yu arrajih haray ko buri sellugol e ko yowondiri e kalfe do na innugol ko Allah andi ko faandi e majja ko buri sellugol ko innugol heferbe be honno kono yo heferbe innube alqur'ana do ko mana majja on wadde yewtude ko woni mana majje kono yo heferbe innube ko nulado windi alqur'ana ma ko jinna jonni nulado alqur'ana awa onon kadi e hino do de kalfe ko de kalfe do yubbira alqur'ana onon kadi si don wawi de tede yubbon sifa alqur'ana si tay woni hidon mari dole sabu kon arabube kon wola be hala inne hidon mari ko yete albalaghatu wal fasahatu hidon wawi yewtere awa ino do kalfe de alqur'ana yubbira den haray wonde ma onon kadi si don mari dole dettede yubbidon alqur'ana jakane ngandi on de kalfe do karani ko littahaddi ko innugol awa adde sifa alqur'ana si don wawi alla non jaabibe yo be addu sifa alqur'ana be wawali yo be addu sifa duma simoje sapo be wawali alla sakidor non fatu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin alla non jaabi fa illam tafalu si on wadali non kadi wurintan eto wala tafalu cerno jon kadi ni non o inni kullu suratin kala simore fiha de tawatano e der simore den kalla innugol kalla fa hiya makkiyatun ara simore ne ko makkiyatun kala simore der da kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahu la yatgha kalla barrana wonde ma kala kaynu da kalla andu honno gol simore don on suratul don ko makkiyatu o wata wono maden sabu fi onno sabu kala ko no indugol ko indugol nano woni potte do hinano woni jonno madina kanyum hari simoje jippide madina den hari jama on gomdini Allah subhanahu wa ta'ala in nalbe do hinano woni sabu deja be jebini nok fewdo non kala ari hari himbe ben honno hari himbe ben no rebeli hari himbe ben no murti katawi ما فاهمين كده هون نون عندر دينون دو ليس بالسماع وإنما بالقياس والاستقراء تنو دون كديني كل سورة كلا سيموري فيها ندتوات نو اندر مايري ذكر إن وندما
كل سورة نعم ذكر آدم جانتا قول في النبي آدم وإبليس كان إبليس فهي مكية هذا سيمور نكو مكية سوى سورة الطولة سوى سيمور سينا سورة والغوتل أي البقرة كو بقرة اندر القرآن فب في النبي آدم وولا فيمو في إبليس وولا فيمو تاي سورة وانغول كو مدنية كو هدي كون فب كلا كجانغو في إسا النبي آدم ما inne gissa iblisa andugol sura tol don konu kongol makiyatu hare ko jippingol ado yonulado ferute honto no woni ka bakara kala dado wa id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min az-zalimin on ayatun hebu dawnu wondo suratu wal madaniyatu sabu dun no ko suratul baqara en ni suratul baqara tan be bono botti ko madaniyatu haray ko on tun aya woni ka gissa nabi adama janta fi mudum e gissa iblis janta fi mun tay ko gol madaniyatu heddi din fo ko makkiyat honno no andirde nun do ko bil istiqra fami ke janno jonno indi on kullu suratin fiha fariidatun aw haddun fa hiya madaniyatun kala simore kad jantantonde ma fi farilla julde farilla sumaye farilla hajju kala simore wowlayde fi innugol ñaawode inne farillaji andugol ɗon kadi ko madaniyatu andugol ɗon suratol ngol jippi ɓawo nulaɗo fewde e kala simore kadi arede yeto ma ko wiyete had bimana uquba lette mo waɗi zina koyo piye mo inne mo toñi ɓeygu mum e zina ɓeygu makko ina hina gonga koye ɓe huɗidir mo wujji koye jungo mon taƴe kala kadi arɗo aya jogiiɗo ko wiyete kon pénal wiyete kon pénal andu on ɗon aya konnu on ɗon aya haray ko madaniyatu sabu ko tawi don atti adoyo nulaɗo firde ɓayno ɓe feroyi hande kadi no ñawoje ɗen jippi jakama ndi kala simore nde mi a jangi kadi sonnajo mo modi mum feƴƴini ko ni haynorto seydidaɗo ko ni haaliɓe hewɗo lewru mum ko ni haaliri ɗe simoje ɗon fof haray kon ɗum innen haray ko ɗe ɗumannori innen ko ɗe madaniyat ma o haray ɗi leyreji ɗo heɗon hani innen hewreyagol mawɓe momɓe si wona ɗi sahaji ɗo tati ɗiɗo sellana on yawgol ka mawɓe momɓen ka suratu an-nur ma si ɗon natude e suudu ta on natude gayra maskunatin hara wandema ta on natude e suudu ha hiwro ɗo jowma sundu ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon fof haray ayeje ɗen ko ɗe madaniyatu famike ko woni haddun bimana uquba jonno a ceerno jon kadi ni kullu suratin kala simore kadi fiha tayno ka nder simore ton zikrul munafiqina jantagol fi nafiqiɓe fa hiya madaniyatun haray ngol suratwol ɗon kañum kadi ko madaniyatu siwal ankabut siwana suratul ankabut ko suratul ankabuti pet wowli fi nafiqiɓen tawi wonagol madaniyatu tawi ko jippingol ado yonulaɗo ɗo ferde suratuji ɗin fop suratul tauba suratul munafiqun suratu inne wondema anfal ɗen ɗon fof no woli fi nafiqi ɓen kono ɗen ɗon fof ko madaniyat innen joni noon ko hombo sina enen en ittintini ɗo on ɗum suratul ankabut en inni noon ɗiɗo fof ko honno andirɗe ɗi ko bil istiqra joni noon ko hombo woni aya wonɗo ka suratul ankabut tawi ɗo on ɗon ko makkiyatun imo woli fi nafiqi ɓen ko ɗo aya ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وآية توا بينو إهيم إن بيقومني الله سيب لورا ما في دين الله كان بدأت لورا كان وسيتاي وني كولت الله ده أولو آية كجيبي ورا منافقين كنا ورا منافقين إن بعد الهجرة قبل الهجرة jonno ko fiyon mal hikma kon woni hikma inne wonde Allah subhanahu wa ta'ala jabali sifa gol fi nafigi ben ado yonulaɗo ɗo ferde sabu on leere ɗon hari hon ɗum jama silmali taw ko seeɗaɓe silmi yeru silmuɓe ɓen tawhidi mum no laaɓi pos yeruɓe silma ɓen ko heferɓe few ko ɓay woni ha dina kan heeɓi doole woɓɓe natiri ka dina to fi geɓe fi sipiroyama geɓe heeɓi ke hara ɓe ittanta tawi hande kadi be alqur'ana o wowla fiyon ɗum fi ɓen ɗon kadi ko ɗum waɗi alqur'ana atti ɗo jippade on fof ko ɗum yeyti ko julɓe heferɓe ɓay woni noon ha nulaɗo feeri seni keme madina
joni inne leydi heɓi ke julɓe ɓe jogii doole hande kan no woɓɓe naatinkini ka nder diina fi geɓe fi laa fi piiji ko ɗum waɗi alqur'an on tawi be yeyto kadi on ɗum be ɓeyda geɓal goo inni hande kadi yimɓe ɓen ko noneji tati o liya yo wonu noneji ɗiɗi ko julɓe e naafigi kañum e eferɓe ceerno jon inni noon ceerno jon yetti ken ɗo piiji jeegoɗi andirten ko makkima mbaɗani kono enen ala ɗo dalil hadisa ma aya alqur'ana ko andirɗen ɗum ɗo ko bil qiyasi wal istiqra ceerno jon noon inni mo yetade noon joni wal hikmatu fi dhalika hare ɗum hikma e ɗi piiji ɗi jantinen ɗo tarji'u ila maqasidi al mawdu'iyya allati nazalat biha alqur'an hare ɗum ɗo ko hotata on ko fi hon ɗum allah subhanahu wa ta'ala jippinali ñawoje ɗen ɓa adoyo nulaɗo ferude jippini ko yowodiri e fi tawhide e fi ko nande muɗum ɓaynulaɗo feroyi ayeje ɗen yeytiɓe fi ñawoje ɗen e letteji ɗin e ko nande mum ko ɗum woni hikma ɗum noon ceerno jo ini hikma mum on ila al maqasid al mawdu'iyya alladi nazala biha al qur'an haray ɗum ɗo ko yaadu e yimɓe yewtaɗe yaadu e yewtere yewtaɓe saabu yimɓe makka ɓen num adoyoɓe natude ka diina hari ko ɗum ko wowtuɓe guereji wowtuɓe beere wowtuɓe piiji ɗin fof alqur'an on ari yewti no ɓe fewdorino ɓay wonoyi ha noon joni jamaw naatika diina naatika ɗuma alqur'ana on noon yewtiri ɓe kadi e noone no ɓe fewdorino jake en andi hen no jeeya ɗum e falkere molanade hangal famugol alqur'ana ko ya faamu kadi on ɗum no alqur'ana yewtirta noon yimɓe ɓen alqur'ana on nde yewtu heferɓe ɓen fi tawhide saabu ko ɗum ɗon himmi ɓay noon ɓe naatika nder diina few alqur'ana on noon fuɗɗino haara ɗo duwa juulude ɗo duwa wallude alyatima si tawi wonimo gomɗinali few heede arde innamo yo wallito alyatima ma ko nande mum haara an ala yewtude e noone nomo fewdorino ceerno jon inni fal khitabu fil makka haara yewtere jippinande adoyo ɗulaɗo ferde nden kana li umurin itiqadiya haray ko e fiyakuji ko ɗum wiyete ɗuma finde nden bimana tawhid o tashmilu kullu nnas ɗum ɗo no mofti fof ko fof nodda yo ñiɓin tawhid haray no juulugol janga ma wallitagol alyatima ma hajjugol ko mbo waɗɗina ko julɗo kono ene hulugol allah hoota ka tawhid terto sana mum ko mbo yewtade no ɗum ɗon ko bani adama few fop julɗo wo kefere o fof no yewta yo accuto rewgol sana mum rewa allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nde tawde yimɓe makka ɓen num ado yo nulaɗo ferde hari koye ɗin ɗon piiji allah ini ya ayuha nnas ko denɗagal yimɓe ɓen fop no laaturi ɓayno hewtoyi to jama o naati ka dina allah ini ya ayuha alladina amanu wa hiya manatu insaniyatihim haray ko ɗum woni ella ko ɗum woni sabu neɗɗankaku maɓɓe ngun ko enete manat ko bimana al illa ene manat al hukum bimana illatul hukum fanasaba khitabihim haray ɗum ɗo yaadi e yewtugol ɓe biya ayuha nnas kono yo himɓe yaadi e yewtugol yimɓe adoyo nulaɗo ferude innugol ya ayuha nnas kama anna muhawarata ahli l inadi tunasibu harfa radi ko non woniri kadi yewtudugol e himɓe saliɓe gonga ko enete ahlul inad bimana ko dittiɓe saliɓe gonga yewtudugol e innen e saliɓe gonga ɓen no yaadi e kalimatu innugol kalla wona no woniri bimana kalla no yaadi e yewtudugol e himɓe saliɓe gonga ɓe wa kadhalika at-tanwihu bi ijazi al-qur'ani li ifhami al-munkirin ko non woniri kadi haray no alqur'ana o yewtirno noon adoyo nulaɗo ferude no jeeya e kawa kuyeji wonɗi toon ɗin e ronkingol himɓe ɓen addugol sifa alqur'ana uddugol kundule saliɓe qur'ana ɓen alqur'ana on kañum honɗum addayno aya ha gasa hattata ɗon aya on kadi ara inna kono yo heferɓe si tawi woni hiɗo jogii doole adde sifa makko andi ɗum ɗo honɗum uddi kundule maɓɓe nen sabu ɓe wawali addude sifa muɗum ifhami almunkirin ko ɗum wiyete fankingol yedduɓe ɓen wal istiftahu bi hurufi lhija aray noon udditirgol ko winete kon kalfe hijayankeje ɗe mbiyana alif lam mim ha mim inne waddema sad qaf fi awaili suwar ka fuɗɗorde suratuji wa qad wujida fi dhalika qalilun ɗum ɗo noon heeɓike seeɗa fi lqur'ani lmadani e alqur'ana madaniyankejo ko seeɗani innen ko suratuji ɗiɗi tun heɓuɗen jippiɗe madina fuɗɗorɗe alhurufi lmuqattaa sina ɗum haray hurufi lmuqattaa on fof ko fatra makki o inni aray wa qad wujida fi dhalika qalilun fi lqur'ani lmadani taban liiqtidai lmawduati lmadaniya ɗum ɗon haray ko jokku ɗum e yaadu ɗum ko wiyete yewtereji je innen madaniyankeji ɗi bimana yewtereji ko jippi
ɓawo nulaɗo firde allati kanat fatratu bina ɗuma jonno ka landitagol ɗo ceerno jonno ɗuma ceerno jonno yetaten ɗo aɗa mari ɗo inne fatratul makki heɗa mari ɗo fatratu madani ɗo ko saayi aɗo nulaɗo firude saayi ɓawo nulaɗo ɗuma nulaɗo firude ɗo hari kon ɗum ɗo hari ko wonɗen hari ko jokka ko tasis ɗo ko fatra tasis ko wiyete a tasis mana sincugol waɗugol sbasement ayeje arɗe ɗen fof ɗo aɗo nulaɗo firude sincayol accite rewgol saɗam hoole dargal hoole aljanna hoole hite ko ɗum innete ɗum tasis ko innete tasis ko wallingol sbasement hunde wallingol tugale hunde amma saa'i ɓawo nulaɗo firude ko wiyete ko fatra madani ɗon ko ɗum ko fatra inne albina inne ɗo a tasis inne ɗo albina ɗe ayeje jippiɗe fof fatra madani ɗen ɗon ɗe mahay woni sbasement o waɗama madani on kañum kadi on ɗum mahay woni juule jangge arkanul islam hoolo ɗon ɗum ɗo wallon alyatima si goɗɗo maayi a ko ni gerdirte si goɗɗo heɓama ko ni gerdirte ko ni ronirte ko ni ɗuma ɗum ɗon ko fatra bina mahugol oɗo ko fatra tasis sincugol wallingol ko wiyete ko sbasement o nana sen faami haray ayaje makki ɗen ko fatra tasis ɗeɗa ko fatra bina haray ko ɗum ceerno jon ɗo inni wa qad wujida fi dhalika qalilu min alqur'ani almadani taba liqtidai almawduati almadaniya allati kanat fatratu bina'in wa kanat fatra inna wondema fatra makkata fatra tasis ene andi aray mawdu inna wondema alqur'ana madaniyanke jon ɗum ɗo konu kanat fatratu bina amma alqur'ana ɓa aɗo nulaɗo ferde fatra makkiyon on ɗon ko fatratu tasis on ɗon konnu sincugol inchallah ko ɗo wonɗen e hattude hande janngo ɗon konnu janggete janngo en janggay si innama ngol suratuwol ɗo ko makkiyatum ko honɗum ngol heewata yewtude fi muɗum si innama suratuwol ko madaniyatum ko honɗum ngol heewata yewtude fi muɗum bimana ko sujet ji honɗi makkiyatumji ɗin développata madaniyatum kañum kadi ko sujet ji honɗi développata inchallah janngo ko ɗum yewteten ɗo hande ko jannguden ɗo kono andirta makki e madani en inni ko laabi ɗiɗi ko imma nandira sahabaɓe ma tabi'in ma ɗum andira bil qiyasi wal istiqra ceerno jon noon addani e misal ji seeɗa en jannguɗen kadi ka sakkitoru hara fatra makki on ko fatra tasis inne fatra madani on ko fatra bina haray ɗen hatta ka darsu men ɗo hande inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh